ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстони самонаи канали Автотв, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстони имрӯз 31 январи соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем баъри шумо ки видео навхай зинда мегзарад. Дӯстон, хоҳишмандам аз аввал то охир навора пайгирӣ кунед. Лайк ва обуна шудана фаромӯш накунед. меҳмонои азиз, шава шахсоне ки нав омадаед, бубинед дӯстон, агар хона бошад мисли ин бародаро, метавонед ки видео кунед ки худам метавонед ки аз наздик рафта камерааш кунам баъри бинандагон пешниҳод кунам. дӯстон, рақами мо дар зери навор аст. метавонед ки дар WhatsApp, имо, Telegram хулосаи гап муроҷиат кунед. қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ. дӯстон, навор бениҳоят хуб мегзара, пайгирӣ кунед. хоҳишмандам. мегзарем ба эълони аввал. шахсое ки гуфтен акад то 270,000 сомона 45 то 50 метри квадратира ақаллан ҳисоби коробка боша хоҳиш. яъне ки пешниҳод ки ина марҳамат бародарҷоно, квартираи фурӯшӣ дар ҳисоби коробка дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки дар Душанбе, назди БДАи ГАИ, ҳамин ноҳия. ду комната дорад 49,5 метри квадратӣ, яъне ки қариб 50 метри квадратӣ. айни ҳол ҳолат дар ҳисоби коробка аст. нархи ин 300,000 сомонӣ буд. гуфтем бародар қимати бада биги арзонш кард. ин нархе ки 270 айни ҳол мондааст. ғайр аз ин боз муомила дорад. дӯстон, фаромӯш накунед. дар наздикиш мактаб ва садик ҳаст. дӯстон, коробка ду хона мешавад, яъне иҷа ҳамон ҳоҷатхона масъалаша бо шумо худтон мебинед. агар ки хоҳен ҷора, яъне ки эконом кунен бародаро, ҳамон ҳоҷатхонаро якҷо карда метавонед. дом 10 этажа аст. рости гап дар 9 ошона ана ҳамин квартира қарор дорад. эълони дуюм мегзарем бародар азиз. бибинед, хонаи фурӯшӣ тарафи маҳаллаи Варзобгес мегӯяд, яъне ки аз маркази шаҳри Душанбе 4 километр дуртарак аст. максимални дуғоба мегӯяд, посилка ҳамон тараф шунида бошен, дар ҳамон тараф аст, яъне назди адели Варзобгес мегӯяд. аз терминали нав бародаро 2 километр болотар аст. ду ошонага 4 ҳуҷра дорад, 1 сотиқи дигар замин дорад, боз як ҳаммом ва калидори дигар ҳастай. 310,000 сомонӣ бародаро, боз муомила мешавад. ами максимали бародаро ҷои шидаш 300,000 сомонӣ аст. ака медонед ки бародаро ҳози агар 300 ба мо намегуфт соҳиби ҳамин хона, нияти ман ҳамин қасд рости гап агар аз ин камтар бифурӯшам, яъне ки месӯзем дар ҳамин мисол. рақамҳои 907 29 90 29 WhatsApp дорад, дастӣ дорад акамон. бар замини ин акаун боз, яъне ки санъаткорай туи агар дошта бошем бародаро, нами акаметои ки хизмат кина бо шумо дар ошонаи аввал 2 хонаи 3/4 ҳастай. 2 хонаи 3/4 ванна, кухни кардагиай, дигараш бародаро кладовка, табақу коса гузоштан, яъне хулосаи гап бародаро азиз, хонаи бад нест. хонаи бад нест бародаро, ира фаромӯш накунед. душонага ай маркази аями сентри дишами бародаро 4 километр акай. 4 километр қайра ҳам нест бародаро. ҳамаи маълумотро гуфта гузаштам. метавонед ки аз наздик рафта бинед. хубиш дар ҳамин аст ки бародаро об ва барқи доимӣ ҳаст. об ва барқи доимӣ ҳама 100% ҳуҷҷатҳо, ягон мушкилӣ намешавад. медонед бародаро дар нархаш арзандаа. боқи маълумота метавонед аз худи ака пурсон шавед. эълони сеюм мегзарем дӯстон. бибинед ака, боз як квартираи фурӯшии дигар дар шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи донишгоҳи Славянский аст. ҳамин донишгоҳи Славянский рӯ ба рӯ шуда бародаро. дом бошад аз 18 ошона иборат. анамин квартирае ки ина бародаро шумо дида истодаи айни ҳол дар ошонаи сеюм айни ҳол қарор дорад. 2 хона 78 метри квадратӣ. ҳолатахтон сараввал бибинен дӯстон, састани бениҳоят олӣ. ин ҳамихе хонаҳо боша метавонед ки муроҷиат кунед бародаро барои савдо кардан. каналҳои хуб ҳаст ба ғарзаи ин
автотв мо. خلاصه گپ بهر بینندگان پیشنهاد میکنیم یگان شخص اگر خانه خر باشد بگیره و زندگی خودش پیش برد. نرخ همین کوارتیر بردارو که لوکس پوکیزه خانه نرخش هوایی نیست، معامله قطعی. نرخش با معامله میرین حساب میکنین چند قدم میارزه نمیارزه بردارو، بعد با یک خلاصه آمده شما میخرید میره. یک استنافکه 2 سامانه تا بازاری مهر کنه. اوستا قطعی اگر شما بخواین برین یگان کمبودی افتین با میتونین که بردارو نرخی که میگد با مینوس کنین. 2 خانه 78 متر کوادراتی نیشت یک لوکس حیات میگذارین بردارو. در دنیای دروزه اگر خوب زندگی نکنی راستی گپ نمیشه. همه حاجت خانه همش قایدوی 100% یگان کت نداره. حتی نمره اوستا اگر لازم باشه بردارو اینمی صاحب خانه خچم راستی گپ اوستاه فراموش نکنید. اعلانی 4 میگذاریم بردارو. باز یک خانه فروشی دیگر خانه ارزان کی 3 کامناتا داره 6 ساتیق داره ремонт بردارو بعد نیست نیشتی گای در کوچه عمر خیام عین القرار دارد، یعنی کی در شهر کلوب است. شهر بچه کلوب بوده. اینا مرامت کسی که 280,000 سومانی ده 6 ساتیق 3 کامناتا بخرم بگه اگر با نرخ 280,000 رقم های 977 71 65 65 اکمون واتساپ هم داره دستی هم داره میتونید که شما زنگ زده باقی معلومات پرسان شوید. نزدیکیش ده بیمارخانه کلان است، مکتب دارد، مسجد داره بردارو، مغازه و اپتک باز بردارو در شهر کلوب خدمان. تمام نقطه های خدمت رسانی هست. جاش آباده بردارو، حجتاش 100%. خانه ремонт داره دیگه چیتون میفره بردارو. اعلانی 5 ببینید که زمین گفتن دوستان از شهر حصار. زمین فروشی در شهر حصار است. دهه زراوستا که 2 میگن دوستان همون طرف ده 6 ساتیق زمین دارد. حجت داره میگه کمان نزدیکیش آب، سوید، مکتب نزدیکه. بیتون ریختگی تیار 3 در خانه 1 کلیدور دیگه میشود. ایران میگیری بردار جونه دوام استرویکتا ایدامه میتیانی. بعد از گرفتن میتونی که شما خونه کنین. 90,000 سومانی ای بچه من میدونم که همین چیز با فایده شما همو لایک را بزنین حتما پادپیسات سکنین بردار التماس دارم مهنت میکنم خوشمندم پادپیسات سکنین کسی که نکرده باشه. اگر الونی 6 میگذاریم دوستان نیسته آدم کمی سیخ خریداری کنم بردارو. سیخی در تریزاوی پلاستیکی در شهر دوشنبه اکام با خودش گپ میزنه گوش کنن وزی بردار جونا. جاش جای خوبه. شهر دوشنبه در بازار بلخ هست، همه وقت کلن هست. یک اهل و ایلش قطعی باید به شهر روسیه بروند، یعنی که حسن بازینه یک نه. خلاصه 50,000 سومانی نمجره سراش نمان میفروشم میگه. کسی خریدار باشه اگر اینو می کانال من زنگ بزنین حتما از نومی کانال من زنگ بزنین باز ممنون داره. رقم های 915 55 00 17 و دیگرش واتساپ حالش هم هست. سلام علیکم برادر جان. اینا نمی داری سیخ مدرویی نمی سیخ دولتی کوریه مقصد ببینین همه چیزوش هست. اینا арай استولی کوریه سویوش همش на компрессор мақсад ништа пикзонакше ҳамаш инамихи дар ҳолати корӣ қарор дорам. мақсад ман ёра тоза накардам. ман ино ай хидман ягон коргарам истифода набурдем, ягон касам мақсад кор да надодем. намоди срочни фурӯхтан дар кора. бале дӯстон, эълони 7 вақте ки маблағ лозим шид зару зевар як тараф беста телефону мошин як тараф ҳатто ки хоната савдо мекунӣ. ин чиз ба ҳамаи шумо маълум. ببینید کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در ظرفشون از زر نیساریانه 2 حجره 44 متر کوادراتی در روشنای 4 450,000 سومانی نرخ. باز حتما بردارو فراموش نکن. معامله‌اش از نام کانال ما رقم‌های 876 20 52 52 زنگ بزنید. واتساپ داره و هم دستی اکای مصطفی نام داره. بردار جونم نو ساخت است، حالتش خوب، تعمیری نو، حمام حجت خونه جدا، اتپلین نداره، تخت پاس برد نداره. بردار عزیز
آب و برق 24 ساعت هست، لیفت هست، تمام اینفراستراکتورها برادر نزدیک، نقلیات ها 88 46 42 11 28 همین چیزا میره میه برادر. الونی هشتم میگذاریم. ببینید که یک تگه 31 کادراتای روسیگه گرینی بعد تعریفش کردن. اگر ارزنده باشه دوستان فکر عقیدتون در کامنت نویسین. خوش مندم. کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در ناحیه فردوسی. یک حجره ماکسیمال میگیره همین 31 متر کادراتی 3 اتاج ده بردارو. در روشنای 3. همین دوم باشه دومی چهارشونه است. خطالکای بعد از دیدنی همین رسم ها باری حاصل کردن که نقطهش جای خوب است و بخچه نزدیک بردارو. مکتب ایسوس همه این دوستان خلاصه اگر مشکل نمی شود. اتپلینی دوره. این دو مستریه را فراموش نکنید. اتپلین دوره. خلاصه اگر باقی معلومات میتونید که از خیلی اکا پرسان شود. الان هم میگذاریم. بردارو این حال قرار داریم در ناحیه وسه. در دهه جاورز یک خانه فروشی که دوشانه است در ناحیه جاورز در ناحیه وسه دهه جاورز دوستان 5 خانه 1.5 سوتیق دیگر از زمین دارد. دوی ماشینا 11 به 7 اتاج دیمش 11 به 7 اینا فراموش نکنید دوستان. دو رقم است 988 47 59 و پلس 7 936 215 24 76. واتساپ دارد دستی دارم میتونید که مراجعه کنید. 200,000 سومانی عین حال نرخ کیستن. 1.5 سوتیق زمین دارم. 1.5 سوتیق. برادر در نزدیکی خانه چی است؟ در این دهه 4 تایگه مغازه هست. مکتب هست. صدیق هست. مکتبی نو نصیب باشد میشود. زمانهای شیری است عین حال. از راه کلان از راه همی کلونی ماشین گردی ناحیه وسه بردارو ماکسیمال 1 کیلومتر نکی راهش هم خیرشت خشت تازه میتونی که به یگان کت خوردن برسین. همه اسفالت پوش کردگی. همه اسفالت پوش. دویم اتاج باشه 11 به 7. اینجا دم میتونی که شما یگان بلیارد دیگه بسازیم بختون. آنها بردارو بیزنس کسی که اگر بکنه میگه اختیار داخلش. لایک را حتما بزنیم. الان ده هم میگذاریم دوستان. با انگشتای شما چیکار کرده بردارو که لایک نمیزنین. حتما پادپیسات سکنه بردارو. نمیخوای خونه باشه اگر میتونین که مراجعت کن. ما در خدمت شما هستیم پادپیس کن. با شما تشکر که تو همین دم با من بدید. نواری خوب و جالبی ما را تماشا کردن راستی من میندار هستم بردارو. افتاده در خدمت شما است. خانه باشین زمین کوارتیر مال محصولات تکنیکی ها چیزی باشه اگر لبوی نام داره رکلام میتونید که بردارو مراجعت کنید. باقی در پناه خدا باشین. خدا یار مددگارتون باشد. پناهتون به خدا.